Anyalaki din! Apaw, talagang sakit din nga graduar kan iti kinabaak mo ha, paray. Sana baring-baring paray. Talagang graduar akon. Nagpindas magayam ti kayan ayat mo, paray. Apay, ti panag ko namin ti dahi ti arupa, sana makasirpat, iti nagpinta sa palasang. Ay na. Anyalakit din paray. 24 lang ti taon na. Nagubing paray. Dayta ka man, paray. Ay, mong gayam. Anyang itinagan ti kayan ayat mo. Christine paray. Ay na, nagpindas ay. Nagamamon niya ay. Pau, investigador ka matan paray. Kaya't kulaing matamaamuan na. Si kaki di mo, paray. Nagam-amo kami iti kasar ni Loida iti Vizcaya paray. Naimbaglakit din tanalak ti Facebook account na iti. Iso kinulit-kulit ko iti chat. Bumigay din. Ano? Tagalog ka na, paray. Halaga mo ta. Kahit kanong artist siwit, paray. Namaganti karabukob ka. Di pa'y makaramanan iti watwat. Ay, si kakit di mo pare. Aguray pa'y atag trabaho ak pa. Tapno manayunak ti savings ko iti bangkaw. Nung mabalinan, ay iti rakon paray. Anyalakit din. Anya, kasta timbaga ti kumparem kan ka, hani? Ay, angaw na lang met honey. Anya, kata-graduate iti kinabaa. Kuna yan. Sa bagay, pudnumat kat di na ito. Iso nga, adapay nga igaad ko tiyag trabaho. Tapno manayunan ti urnong ko iti bangkaw. Tapno maikasar kamaten, Christine, honey. Adakan ka day talando. Ngamno para kanya, simple lang ang akasar. Okay akon. Ha? An-anwan ta ti bongga akasar. Tinapatag kat ti ayan-ayat iti nagbaetan ta. Ado mo ti nagkasar a bongga. Ngam in the end, nagsinadamat laang. Sa bagay, husto kay ti datangin bagam, honey. Iso nga amangan no pampanunutam at ikayat ko kat bongga. Sana, kas itinakunak, uray simple laang, okay ako. Ay, pangasi manong lando, ni Christine kumati kasar mo. Ha? Apa anak ko namday ta, ading ko. Ang mga nod dan tupay panggap mo ang agsabol iti sa bali, Si kakit di mo. Saan to Apollo sa mapasamak na ita? Ay ayatek ni Christine. Kastama ti panagayat na kanya. Nakunak day ta, gabot amok ngamin ti ugalim. Kundi baag ka, ngam naasam ka matiti babae. Anya, ay, tila sasawa mo. Oy, si Kabading ha? No, may ranran ang adda ni Christine iti balay. Saan nakasta ti ibagbaga mo? Ha? Ang mga nun niya iti panunutan na mangagnarita. Apa, danag mo na yaman ng lando. Anya lagi din. Ay ngam niya, palpaligipan ka laang. Si Gamat Gayam Christine, nagpiksa ti tudo ng imay kapailaan dito balay. Wan manang, imaya kun. Nagarkilaak pa'y kit di ay iti tricycle ang nagluganak nga imay. Ha? Naku na ngamin nilando nga agsakit ka no ti ulo na. Iso nga imaya kun Adda imat ko nga agas na kanlutwan ta asidaan. Pagsabawin taman nilando. Ay, siya na nga ba, Ay na, nag-abala ka pa. Amumatan ti panagayat kan panangipatik ko kinilando. Ay, awanan di may bagagpaygan ka, Christine. Adamin kan katikayat ko, iti may isang agbalin nga ipag. Sika talaga. Kat pagyamanak ano kasta manang. Mala, awan na nyaman na. O, sige. Aginanag ka. Agkapeta, kalbasan na. Paano kitain ni manong ko, ijay silid na. Sagbay tang agluto, iti pangrabyan tayo.
Nagasa ta ka talaga iti agbalinto nga ipag ko, Maridonna. Ha? Api anak ko namday tamare. Uwan Tauray ado ti mga ibagbaga nga ubing kano, gaputa 24 na laeng. Ngam huwag ka, uray 24 na laeng. Angam na nakam. Amuna, ti dumiskarte iti biyag. Naghasat ka talaga no kasta mare. Isulaan ti babae an amok akasta unay ti panangipatag na iti maysa alalaki. Nasingpot ang arod no kasta mare. Sapay la ko mga rod da isunti gasat ni Manong Mulanto. Day tangaro ti kanayon ko nga ipalpalagip kini Manong ko. Ikasar na ko man ni Christine. Tama nga no makabirok pa iti sa bali. Ay wala. Talaga nga amo mo ti ugali ni Manong mo niya. Amok Iso akanayon ko apalpalagipan. Kundi baak ni Manong ko alando. Nga ay sos, Diyos mio. Nasa matiti babae, anya lagi din. Nay, unayin na nga isang baray. Ah. Pagat lapayag ko naman. Apay, mas daw ka. Amang ano, ada mas daw ka no agro nga abak dito sa ngwanam. Ha? Kaya, asino nga iti kachat mo, paray? Takas taunay pa nag-isa mo. Ay, anda ka chat ko babae ija abroad, pare. Anya, babae ija abroad nga. Well, pare, iso ni Brenda. Anda iji Saudi. Pwede, nagpintas si ka. Nag-sexy. Nagpudaw. Kan OFW pa. Ado, ti kwarta na rejay. Anya, ay unay kan paray. At dala nga ro din ni Christine na kaya na et mo. Nga makichatat ka pa lang iti sa bali a babae. Ay unay nga. Si kakit dimot. Reserba adi. Anya, ay, reserba nga'y bagbaga. Napintas lang nga ro din. Kin nagsing po ni Christine nag-refrain mo. Nga adda pa lang sa bali a babae kachat mo paray. Tagari. Anya, Oh, kita mo na ito picture nga instead na kanya ka. Nagpintasan ka ni. Oh. ha? Ura sino mat alalaki akat matin nagtirik na na iti dahi tala nga. Anya lakit din. Ay na, nagpintas ka talaga, Brenda. Agyaman ak unay, Lando. Awalan yaman na. Okay, kumusta nga iti biyag, Brenda, my loves? Ay na, napaisam nakmanan iti day tagaimbagam. Ha? Kastoy lata napintas kan agay ayat lata iti napudnukan ka, Lando, my loves. Pao, naggana sa'kin. Manulagan a bulan. Makaawid akmatan di ta Pilipinas. Amom ka di, excited ako na makakita kan ka. Kasta akmot, Brenda. Excited akmot na makakita kin ka. Agsabat tanto nga ron ijay session road ijay Bagyo Mapantamamot agpasyar iti kunada a Burnham Park. Ay, katuwan Padaanak nga ron ti panagawid mo, Brenda, my loves. Pakawanan na ko Christine. Ha? Anyat kayat mo asawan, Lando. Pasensya ka kuman, ikaputa saan kan nga ayatan. Anya? Saan siguro asyak tigasat mo? Ubing kapay, isa masiguradok, saan asyak tigasat mo? Makasarakan to iti padam nga ubing. Sana kas kanya kan natinagan iti kalendaryo. Nga mabit lang, Lando. Agpudno ka. Apay, adda ka di sa bali a babae iti biyag mo. Awan karbangak nga agungat no ibagam ti pudno. Gaputa saan tamad nga agasawa. Awan sa bali a babae iti biyag ko. Ti kunaklang, awanen ti panagayat amariknak parakin ka. Isa pasensya kan. Na ito yan, ti maudya panagsarita ta. Anya? Kan pangasim ha, saan ka kumanga umay ijibalay manipod ita? Apa yan, Manong Lando? Kaslasaan ka matan nga agpampanuno at itinaramid mo kini Christine. Ne.
Saan ka nga gunga takasta? Nasaysayatan na yung inaramid ko. Saan ka di? Anya? Nasaysayat nga imbagak tipod no. Ngam ti agpamarangak nga ayatek pailaan. Ngam kinapuno na kat saanan. Anya? Ha? Ti ko nam gidi. Ada nang isukat tamken kuana. Isu akas na tinaramid mo. Ha? Apay, napimpintas ka din ni Brenda nga adda ijay Saudi. Ngam ni Christine. Isu akas ta? Ay, puuna yan, manulando. Kaslamlain sukat ti balitok iti awan kas iskanabanag. Ay. Saan mo nga amo ti tang-abam si kabakla ha? Ha? Isu asaan ka kumang agsasawi ti kasta? Mawatam? Anya, ha? Ay ayatek ni Brenda. Natimtimbang ti panagayat ko kinkuana ngam ni Christine. O dayo nga mi na mas napigpig sa ti apil na kahit. Anya? Ay, Diyos mio, Marimar. Ijakla mo no, anya di ibagakan ka manong lando. Siyak ti agay ayat sana si ka. Isu asaan nak na isuro no sino ti ayatek. Nawatam? Ay, awanan, Mari. Kung naglagid din nga da na singpat, nga agbalin nga ipag ko, nga mawan madgayam. Ha? Anyat kayat mo asawan, Mare? Daya kapsat ko i-break na gid din ni Christine. Anya? Ay hala! Taapay ngay! Ay na, da na mo na nga min ababae nga daya abroad. Brenda tinagan na. Mas maapil ka no, ngam ni Christine. Ay, yan alando, dayta. Napintas madlang ni Christina. Adda apil na. Isu na lang ata medyo batitihait na. Awan issue ti height na para kanyang. Ti importante, kati kinasingpat na. Ay, tiyak man amo iti kapsat ko. Imbadak nan sama ti panunot na. Ti awanan bain na lalaki. What? Nam amo na lang iti Facebook amne. Isu ka numatan tayo ayatan na. Anya lagi din. Ay, salbag pa ilaan. Apay, pudno ka di tinadamag ko, paray. Ha? Anya na ta pare? Nadamag ko nga nga, imbreak mo ka no ni Christine. Ay well pare. Imbreak ko na. Ta naamiris ko nga min asaan gayang maiso ti ayatek. Anya? Wan pare. Ta narigat ba't ngamin agpampamarangak nga ayatek pala nga oras saanan. So ngayon baga ako ang tipudnukin ko na. Anya? Kaya't mo asawin, ti babaya nam amom iti Facebook, nga da ijay Saudi, ti girlfriend mo ita. Siyempre adi. Ay, unay kan pare, aday. Kuna lagi din no, daya Christine, ti kasar mo. San magayam, aday? Nagbidutak pare. Mas pilyak mo tan ani Brenda. Taado ti kwartana. Si kakit dimot. Kan may sa, di abroad ko naman. Ay, nagsayangan pare. Sa pinagado ti mga ibagbaga na singpo ni Christine. Ibaga pa iti daduma, nagswerte ka king kwa na. Ngumay na, sinayang mulaang pare. Sana sayang pare. Anya lakit din. Kasta talaga ti biyag. Adda pumanaw. Adda met sumangpag. Hello, Brenda, my loves. Ay na, kanayon na ka talaga ang mapapaisam si Kalando. Ay, kahuwa na. Alangan kit di mo tapagsangitan ka. Madimot Okay. Kumusta ti agmalam mo, honey, my loves? Katkastoy lata As usual, saan ko anarik na tibanok ko, gaputada kalata nga inspirasyon ko. Agyaman no kasta, Brenda, ha? Ay, wan kaya. Lawas langan ti orayan kat agawid ka matan dito Pilipinas. Wen, honey. Iso pa nga asim. Tatong palam ko matiin karim aso ko nanak ijay Manila. Sigurado na ita, honey. Kaya't masawan, umay ka pa dito yung lugar mi, sakbay nga agawid ka ijay probinsyayo? Katwan amumatan, napatag ka kanyakon. Iso aparakan ka ti panagawid ko. Agyamanak ka talaga, honey. Agyamanak.
Iso kayat mo ti umay di Manila inton Merkules. Ha? Taapay pare. Sukunan ta ni Brenda, my loves. Anya? Well, pare, nakasarita kami ng tilugan nga iman maneho ni pare Marlon. Iso ti arkilaan ta. Apaw, talaga mo ta pare. Magagkaranak nga rin na makakita kin kuha na ti personal. Sukunam gayam nga raw. Kat apay amasapol pa lang ako yung kay. Si kakad di mat pare. Jack nga rod amaw ti turturong ki di Manila. Saan ko na akabisado? Anya? Saan ka madanagan? Tabayadak ti oras mo. Anya lakit din. Ayun gaya. Sukunan mi ni Brenda iji Manila inton Merkules. Amang ano kayat mo matyo mayading ka? Ha, no way. Anya? Sukunan nga ibagbagam. No sukunan nyo laang. Saan nak nga awisan, tay ti kaano man, saan ko amaaklon, di pa nang i-break mo kini Christine, kapulaang iti dayjay a Brenda. Anya? Iso asaan mo man, anam namaan, amaya, ti pa nakilangan ko iti dayjay a Brenda, ha, manong? Ibagbagakon ko naktuman. Sika talaga. Aklunam kadilatan asaan ni Christine tigasat ko. Anya kalakit din aya. Ay. Nagadugat nga yung bagamon, basta siya, ha? Sana ka interesado iti dayjay a Brenda, period. Kat sa dinong ay kanutayan nan pare. Ita-ita pa nga guru-uray dito yung parking area. Inchat ko pare. Paumay kanon dito ayanta. Hello, my loves. Ha? Mabit lang. Sino ka? Anya, unay kan. Nailasin ko asi kanilando. Ngam siya, sana ka may lasin. Anya? Si ni Brenda? Si kakit di man. Siya nga rod. Anya? Si ni Brenda? Apa yan nakasiksiksi ka iti Facebook? Naglukmag kamot gayam iti personal. Kasla ka ubing iti Facebook. Ngam ni, kurat-rat kamot gayam. Anya? Kung naklakit din na medyo ubing ka pa'y Brenda. Impagarup ko kasla agkaedad talaan. Ngam saan mo't gayam? Una yun ti kastoy. Anya lakit din. Ay, pasensya kan, Brenda. Ngam na-disappointa ka talaga. Mangkita ka lagan iti pagluganam nga agawid iti lugar yaw. Saan da ka amay tulog? Nay, kitagsaw ka mo ta paray. Uray dakas. Nay dayton paray. Kaslan na scam ka. Nakapimpindas iti Facebook. Ngam balye na magayam iti personal. Awanan nay. pa inda dya papay. Isumot lagaya matunggal ag video call kami. Rupa na lang ti pakita na. Saan Ay, na pa'y wait. nga ipakita ti buo bagina. Uray latangad ko man niya paray. Sakit naka-filter amin na rupa na nag-video call kami. Tagayam. Pakitahin. Iso malagayam matunggal damagag no manot tawon na. Yaw awan na. Tagayam. Adda edad nan. Ayun na yun pare. Sinayang mo lang ni Christine. Kapulang iti dayta Brenda. Balye na mga. Wan nga road pare. Sayang nga talaga. Agbabawi akman. Nalpasan. Anya lagi din. Kung
Di talusag pa'y di balay takunak no at da isang pet mo Brenda. Ngamawan mo gaya manong lando. Sarda nga nakman si kabakla. Aha! Dahil tati maganap mo, iti kasta nga ugalim. Di ka ngamin amo, ti mapnag iti may sa babae. O, anya nga ita. Sika lang arod tinayaw awan. Hay! Awan mon manong lando. Kundi break ka kini Christine, kapulaang iti, dahil jay a Brenda. Anam amom lang iti Facebook. Kapulaang dagunam amas ado ti kwarta na. Angam, pwe? Bakit madgayam? Gusto ko mahamutin Anya kalakit din. Aha. Mapaypaysuan ka iti ibagbagag. Iso agasta ay salbag ka manong. Agnagam kano kayat mo ba iti makaasawa. Anya lagi din. Di kinapintas ti rupa ken ugalay, ket saan ang makita iti social media. Iso saan tay kuma, abasta agtalag iti makikita tayaw. Nasaysayat nga maamun tayaw iti personal. No saan tayaw ang mailawan. Anya laki dain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. May sa abulan ng tinapalabas, manipod na itabon di asawa. Aging ga ita, fresh pa ilang iti panunot ko dagiti nagraragsak a panagdandan nami. Ay, talaga akas ta tibiyag mare. Anya kay nga rod. Ket saan tayo mat at angal tibiyag tayo. Ay, makapasin na ay mare. Mare? Jack amo no kasano akon. Jack amo no kasano ak amang rugimanan nga awan ti asawa. Ay, amo kakabalam day tamare. Si Kapay, apalaban, apo. Ay, Panunutam, nga dati kakaisuna nga anak yo, kasapulan na ti panangayuan mo, kas inaken ama. Taanya nga'y, kat awan meta ni pare Giano. awan mare. Ay, awanan ti sabali at choice. No saan a lumaban para iti anak. Anyaman ti mapaspasama. Kunak man numapantayo jay ili ita, bakit? Siyak laang ti mapanlakay. Anya? Inton sumarunulaang ang alawas ti ipapantayo. Kadwata dagiti ubing. Saan pa'y nga ita? Si Kaki Dimod Gurya. Naibagam kadakwada di na minsan nga daw, mapantayo ita. Siyempre, ninamnamadamot sa ita, ibabawem. Na, kat iso ka pa'y nga rod agastos. Kunang mulano ado ti kwartam nga usaran ta, amapan mangipasyar kadakwada. Bakit? Siya laangan ti mapan. Inaklaag palingkay. Kalpasan na, agawidak adagos. Tanay, aglabaak pa'y no sumangpeta. Malaking ka nga ro din bakit? Gananad ka. Apo, mapan ka agpalengke ko na mare. Ngam kasta ti kawas mo, agasam man. Ah, Kurang laangan, kat makitan ti sana rumba nga magkita. Ay na, nagsiksika mo din iti shorts mo, mare. siyempre, amare. Alangan kat dimat nga itulok ko ngagbalinak alos siyang. Ha? No way. What? Jak lakit di itulok ti agbalin alos siyang. Uray addadwa nga anak ko, masapol anapinta sa klatta. Para kinilagay mo? Wano para iti sabali? Ay sus, anya ka din day tangay bagbagam si kabak lang. Inton kwan, adda makangag. Oy! Ha! Siguro, pudnutin baga kanya. Ay, saan ka man nga agsao-sao iti kasta?
Tano adda makangag, ibagadan to di nga adda sa bali alalaki ti biyag ko. Narigatan. Anya? Ay, di ta ka man laangan maray. Nakaw. Ay, pagyaman ako na, gaputay may ka, honey. Awan ang yaman na, honey. Itayak pa nga guru-urekan ka. Kung naklakit din, saan ka nga umay? Mabalin ka di mat asaan. Kat impromise ko kan ka idi na udi ang nagkita ta. Nga umayak manen ita nga aldaw. Hoy, nag-sexy ka matan iti shorts asuot mo, gurya. Ay, thank you, honey. Para kan ka da ito'y akin na sexy. Ay, sapel ako tapod no ti ibagbagam. Si kalaang ti ay ayat, Joey. Kinapudno na. Agan ano sa klaang ijay balay mi. Para laang kadagiti anak mi. Ngam no may papan iti asawak. Hay, awanin ti panagayat amariknak para kenkwana. Nasaya no kasta. O wala nga rin, in ka nag-shower, honey. Namiss ko na iti moves mo. Da kagaya man bakit? Kung naklaki din no saan kan nga gawid. Nagsapa ka rin mo itay bigat. Kung agpalingki ka laang. Alas 10 iti rabi iti panagawid mo. At dalaang napatag anapanak, puldo. Unay daytan anapatag anapanam. Napanamaya. Ne, apay, masapul pa'y aya nga ibagak amin no sa dino tinapanak. Basta adda napanak. Normal adamagak ata asawa ka nga raw. Apay, adda sa balay, apapapanam. Na, salpag kidi, sumanao ka. No day tapanag sa usaom, kat mapan mo kit dilutun day to ginatang ko asidaan, nasaysaya at pay. Ha, lumanabid pay lang. Bakit? Ah, ingkaglutaw. Ang lalaki di. Hello, honey. Hello, honey. Kumusta ka? Itayak pa nga guru-uray ti awag mo. Saan ka matan nga umawag? Sa siya kon ti mawagin ka. Inton madamdamatan ton nga agsarita. Ha? At dapay lang amin nilakay ko dito'y balay. Saan pa'y arimwal? Kasta ka di? Oh, alang araw. Bye. I love you, honey. I love you too, honey. Bye. Oh, nakaragragsak man tilangam nga imay diti balay, mare. Oh, siyempre, alangan kit dimat, nga agro nga aba kasumungad. Naragsagak at adangamin tinadamag ko, Anya day ta, mare. Pudno ka di nga dato ni Bongken ka? Ha? Asino tinakadamagam iti dayta? Oh, among batan dito lugar tayo. Adala bayag ti daga. Iso nagbiit nga agwaras ti damag. Unayin aya, mare. Wan, pudno dayta. Kanahan nga umay ni Bong dito'y balay mi. Ngam, Oh, anya day tamare. mare, awan pa'y ti makatawan, manipod pimusay ti asawak. Iso asa anak pa'y anak kasagana, iti baro nga ayat. Ha? Kayat ko nga ibukbuk ti oras kan atensyon ko iti anak mi. Ti panagtrabaho pa'y lang ti into narak. Makauray dayta nga ayat-ayat. Ay, sabagay. Husto kay ti daytang ibaga mare. Love takes time kunada nga ron. Anya lagi din. Apa? Naimbag ka pa binaruswa? Bigbigata nagmaya, di ba nagkatkatawam? Kakit-kitak namin ti impos ni Bong iti Facebook. Sarasarong karan na magayam ni Mariel Ije Balayda. Ah,
Aywan, Mare. Kanayon kanumat mabanigyan. Ay, una yan ti garamping at ababae. Ha? Awan pa'y ti makatawan manipod pimusay ti asawa na. Ngam ita, adda agar-aram kan kuana. Ha? Anya laki din. Oh, kat sana pa'y mat nga inaklon, Mare. Sika talaga. Ammo nga raod, ammo ti kinagaramping at nadaya babae. Ah? Una yun, ta saan ang makapagtepel? Apay, saan na nga tan ama oray, ama palabas pa'y ti makatawan? Anya? Ay, garamping at talaga ti gatel a babae. Anya laki din. Wala na, pudno ti ibagbagak ko naktumat. Anya, Awan pa'y ti makatawan manipod pimusay ti asawa ni Mariel. Ngam ita, agar-aram ka nun ni Bong kan kuana. asino abong ti ipagbagam, Goria? Ni Bong, ti anak ni Nana Basyang ijay laod. Anya? Garamping at mat at talaga day di ababae anya. Di na mauray ang mapalabas kumamit ti may sawon no do atawan sakbay ang makiasawa manang. Anya ka din dagita nga ibagbagam, Goria. Ay, gatal ti awanan bain a babae. Sumardeng ka man, Goria. Kunam siguro no saan ko nga ammo ti haramid mo. Ha? Ang mga no nalipatam nga amamok ti asawa ni Joey. Ni Joey, alalakim ijay ilay. Anya? Naglaing ka sumaw, ngam di ka makita ti bukod mo abagay. No pudno man nga agar-aram ni Bong ka ni Mariel, awan ka ijayan. Naimbag pa'y tasala agpaaram idi awanan ti asawa na. Si kangay ko ma, si bibiyag pa'y laang ti asawam ngam insukat maun. Nana. Isu asaan kan asuman na awakas ta. Diyak kaya ti panagib-ibat mo iti saaw. Kastagayan ti ibagbaga ni Goria, Mare. Aywan, Mare. Ayun, bayamon. Never mind. Una yung day di Goria. Kunamlan no iso anadalos. Isukit din ati awanan bain. Ha? No kunana, ngawan pa'y makatawon manipod na tayo nila kay ko, kat agpapaaram akon, excuse me with feelings and emotions. Saan ko binagaan ni Bong tapno umay agdaton kanya-kanya? Isutik ko sa nga umay dito'y balay. Dahil tangarod ka. Kan maysa, saan ko pa nga inaklon ni Bong? Pampanunutok mo ti asawak aging gaita. Isu as sa anak abastag dardarasudos maipapan iti ayat. Ibagam tuman day taken kuha na, Mare. Ay, saan man asyak ti pagpungpungtutan na day babae? Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kankwana. Anya? Ibaga nakit din nga awan pa'y makatawon manipod pimusay ti asawak? Ngam agpapaaram akon? Ha! Ikumpara naman ti bagay na. Si Bibi agpay lang ti asawa na kat insukat nan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Mapan kay dyan ni Nana Minda, agsaludsod ka kankwana, Mare. Anya? Kasta kayam ti aramidin day agorya na? Katwan, tiamunan sa kajak ammo ti aramiden na. Anya? Kaanakak ti asawa ni Joey. Ada ija abroad ti kaanakak. Isu anawayamat ti awanan bain nga asawa na nga agsapol iti sa balay. What? Dahijay paylaang mat agorya asi asawa ti may na paw. Pau! Una yan ay day agorya? Dildilawan na ni Mariel. Ngam, ay soas! Diyos mayo karadang. Nakarkarumat gayam di aramid na. Day tangarod kat. Panagkunak katawan pa iti amo nila kay na may papan iti dakes nga aramiden na. Ay, awan siguro nana.
Madlaw metkat, no adda, ngamin, mga gigibalay mi, no agsinumbat da nga agasawa, ay ngam saan mat, naulimat da nana. Pasensya ka kumanhani. Ha? Tapay. Anya aga pong agpaspasensya ka. Saan ta kumapay nga agkita iti mano alawas? Ha? Anya? Adda nga minan ti mabilbilang nga akin amo iti aramiden ta ijay ayan ni. Mabuti nga amang numaidanon iti asawak. Narigatan. Anya? Iso ang maudi pa'y laita ang panagkita ta. Agkita tanto manen intun umay abulan. Siyaktun ti umawakan ka. Oh, sige. No, dahil tati ko namhani. Ay, saan ko kumanga ibaga da ito ikan kapul daw? Ngam nasaysaya atan nga daamaw tapno mabagaam ti asawam. Ha? Anya ti kayat yung asawa, nanaminda. Ni Gloria ken ti asawa ti kaanakak. Ni Joey ti dakdakamatag. Ha? Adalimod a relasyon da. Nana? Sa anak nga agar-aramid iti istorya Kas iti nakunak. Ibagbagak da itaw tapno mabagaam ti asawam. Anya? No saan ka mamati iti ibagbagak? Kitaam dagito'y aladawan anaala dagiti kaaruba da Joey. Kanayaw ti asawam ijay. Adtoy. Anya? Oh, mamati ka. Isu abagbagam ti asawam. Saan nasaya at ti kasjay nga aramiden na. Salbag kinitikas to'y abiyag! Awan lang aruden ti maitultulong mo dito'y balay. Ngam adda pa'y laganas mo nga agbartak akasta. Awan pa'y sarserbim. Ha? Awan sir-sirbeg, kuna mo na. Kapota da survey, da jajuwiking ka. Anya? Una yan, Gloria. Si bibiyagak pa lang ang asawam. Ngamin sukat na kon. Di ka la inurayan, natayak kumapay. Inya lagi din. Anya ka din dahil nga ibagbag ang puldo. Hoy! Di ka man nagindidihan mo. Amo kundi amin, may papankada kayo kundi Joey. At aming kanya activity siya. Isang awan laban mo, ha? Anya? Magsagana kayo do, ah. Kasuan kayo kunak do, may. Inya lagi din. Anya lakit din abiyag. No, sino pa'y tinalay nga sumao? Isumat adaramid na alinuloko. Gusto ko mamutin, amare, pangaasim. Agparparikutak kita. Iso asaan mo kumamot ang karkarwan. Apa? Itaman pa nga mong dagpagaasi. Gloria, kumare. Mare, Itinaamuam nga agar-aram ni Buang kini Mariel. Agkakanat nga ibagbagam. Katkatawaan pa'y. Kunam nga awan pa'y ti mga tawan anapalabas manipod na tayo ti asawa na ngam agpapaaraman. anya? Ngam si ka, ha? You and only you, ha? Danggam. Si bibiyag pa lang ni Poldo. Insukat mo ni Tisabali alalaki. Ay, una yan, Mare. Gusto ko man na, mare. Ha? Gusto ko man kunam. Tamabaysuan ka iti magbagak. Ay, danga. Ha? O, Ita, naku na ni Poldo akasuan na kayo iti daya Joey. Ha! Ibakat mo amin ang kabailam, Mare. Go, go! Ha!
Agadwa sa usaw itiliklik ko da. Ibagbagan pa agarang pingatak agatel asaan ang makauray ang madanon ti may sa tawon. Wano dwa tawon nilakay ko. Mare, Nagadwa sa ngam nakarkarom at gahim ti aramit mo. Anya lakit din. anya, Naimbag pa'y kanyak tauray nagaram ni Bong, aging gaita. Saan ko pa'y kainaklon? Gapuday tayo di sa anak pa'y anak kasagana kan ayat. Ngam si kangay kuma. kuha mare. Si bibiyag pa'y lang ni Puldo, ngam insukat mon. Anya lakit din. Nagmayat nga ipasupalpal kan ka ti amin yung bagbagam kanya. Pakawanan na ko, mamare. Pakawanan taropam. Ay, pumanaw ka man dito isang. Tama nga, numadurab ka, di na oras. Salbag ka. Sakbay mo akitaan ti mukat ti sabali a tao. Kitaan pa'y nga umuna ti matam. Ta mga nudak-dakas ti mukat mau. Ay anyal haki din. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayaw. Anyalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.